Tuchung Hindu te in Holi kiti festival khat aman na wa hin nat pul gam sunga chapang khanin kuki pa mala thliso na kana ni khu inzo anamangin hi hi chi nat pul thusu hi chuteng ta le e ho gam sunga dinga zong kizil do na thei tampi aumin hi chi hi ina sei kit diwa hi kolte ti chu Hindu te hin festival tampita anei ovin hichi hola a Tuchung festival Holi kiti festival hi khata hi amo hen alhang pia Hindu te festival hi Diwali a hin hichi festival of lights ta ki hin chuteng ta jong le Navratri kiti festival khat hichi 9 nights a hin Dussehra festival victory of God over evil a hin chuteng ta le Ganesh Chaturthi festival hin Makar Sankranti festival chuteng ta le Shivratri festival Janmashtami festival it's a birth of Krishna chuteng ta chola a khel chu Tuchung amano Holi festival kiti hi festival hi amo hin tampita ane ohin e ho ga he thedinga ku kitem Palm Sunday Good Friday Christmas Happy New Year kiti ho imanjio alawale Pentecost Day kiti ho banga he amo jong hin festival ane ohin mo dinga cho choi su milte hilawai is a festival hoi akum thin alatina phat dungje amanjio hin tu kuma chu tu thasunga amahon aman pen o hi pi ham tale hichi Holi festival hi aile hichi Holi festival aman jiu hi Tuchung Holi pen hi festival of lights kiti hin hichi ni aman jiu hin 2 days aman jiu hi March tha le February tha hi aman jiu hin amawa lunar calendar dungju ya chu kha ve tiong le achom chi Mars aman phar omin chuteng ta February aman phar ki ji tu koma aman o hi 3 Mars akona 4 Mars sung change aman o hi in hichi 2 days sung festival aman nawa hi ani khwa ki hi hichi 2 days a dinga ani khu khat chan na khu Holika dahan akiten chuteng tal le ani ni chan na khu Rangvali Holi ati ke bene hichini khole he amhoni pi bol jiwam etale hen tui ho ki sun khum to na color ho ki the khum na lam na zat chom la sa na anok na thei chana hi ta chu khusu khuto yong helwa lampe a ho hi ta ho lampi dong veng sung dong khai poi hoi la ya ai khai poi in sunga party bol the ke pa anok na thei chana chu hi ti chu a bol wa hi chu hola adinga a hap chi pian chu color ki the khum to hi ai kui mang lung hang chom thailo I thailo hi hin hi festival kharo hi ai le hi color la jong khu red color yellow color blue color green color hi kit hi hobo hi aman kit oi amo hin ai le hi ki pana ni khu mi tampin ane hi nat program sunga hi chapang khat dinga nat porla chan thlisona ki pana chu kana ni khu zo anaso nei hichi thu hi ga sai lew hen hichi that 3 Mars ni kho acha nat pul kiti kho a hi thil su hen Holy festival to ai sei o aman na wa hi dei lo ta thil ana su hen Hindu sa khuzui alawale mang hodia hi Holy kiti hi ki pa gol no festival khat cho hen anu apa sorry anu mai apasal alawa anu apa nunga gol hang mi ho zo si ki pa na ni kho khat choi enjoy ta hin kho manoi e chi nat pola chapang khat en mi bol ka bole ti a chu color spray a akichip na te si khat ama api mama akitin apinu hi akap khai na hile apinu chu koi ki pa mala alung a hangin atu pa cha bucket na twisa khat hi asun khomel asun danin na hile chapang pa chu na start enjoy hini heji chapang chu apumin twisa aka in ata sa 45% hi ban injuries a hi in hospital a vet call a hi jingini
hi chi ama ho dia holi ke pa na gol nup nai chu lung hem na zo ana su ni leisit hi ki pa be se zong klasit na hong lung ji ila sit wal be se yong le hello ka ke pa na hong lung kin ji hi chi bang khang hi ta en long dan ta kharang cho hi chi la ya TSP hin ipi gyal momong ham ti hi mi tampi boi nai chule hi cha chapang pa amin hi om hariswan kumlizer 4 years de bahin apinu hi amin hi sindu thakar hi kum som gu ma upai thilso namun hi hoi lai ham ital hen koradi aramsin area what number 2 ai hichi hi natpur gamsung chole avyang e hoga e thedinga cho koradi aramsin area la vyang what number 2 mun ai thilso na mun ai hichi hi Tuesday ni ho thilso in date 3 jingkalam 8:30 am la thilso ai hichi sapang pa chu twisa asunkhum wachan avel dunga ho en nasata in abui pen tuidap asunkhum oven abui peven ai wangin aphachom point hicha chan agang theilamen private hospital natpul lachan apu even emergency treatment jong apiven ahin la ama hin 45% hi burn injuries dingin da toran asei do tawen aphamo le jingin ei mi tampi in ipida hi TSP chan hi teach abol lom ham mi ke pani kho chula chapang ke pani kho anu apa ke pani kho hi chala hi cho hi bol ngai ham ke pani kho ke pa khom dei chumem ativin TSP cho oi moveni tale mi tampi in agin mo chi pham tele tuni chan ge hen TSP thu alawa I chan ge din mun ding ni pham ti age sei point chuteng ta le TSP hi I chan ge go na chang di ham ti sei point injury in sung te to hen TSP ki ka I ti ham ain sung family jong hi I chan ham achin chai khelo ain lami tampin agin mo chu alang khan na hi TSP chapang pa dinga cha pinu e ai le mi tampin again mo cha apinu lom lomen hi ti athil abol hin amo in sunga he ki ngai lu na la sam hin te ti he hi amo nu hi adei lo ham acha teng amu da pai pai ham acha pa to kilung no mo ham ai na atu pa dong hi amu da pai pai ngai lu thei lo ham amo in sung ki ka awang hi thil khat wang hi te ding a hi heji a hi tabang thil su hi ta mi tampin gin mo na thu a seven agin cha thu dol a seven hiti chon bui pi thei chanin a bui pi win na cha ta police ho en jong a holwin hi TSP hi achung thu chu tanding in bang police station a pui ve ti tho ke jan anung a ban wan cha ke sei poni a hi le tuni kho a I sei no mu chu igam sung le inam sung wa yong hita banga chapang ki bol gen theine atam ta ne ponat ta chui pi ham iti ale hen numei khat TSP khanin ala tehpi khanin amonu angai lut loji a acha te ama atu dinga lom ho jong angai lut theilo igam sung atam ta atu acha te alawal amote amuda si a atu te ngai lu thei mo mong lo acha pa ta pa cha ngai lu thei lo ai wanga acha pa dong zo pa acha anaw chu phateke cha hui jing tu lai te si phalo te si te pi phalo mi tampi jong a om hi ta bang lunggel wo mi tampi a om ni hi chi ja hin igam sung wa am ho khu he thei ho te ta hoite acha te ni to te pi le te pu kilung nuk mo ja atu te acha te gen thei tu lai mi tampi a om ta in ai lo le apawin jitha anei ji a chate cha acha te ajitha anun ngai lu thei lo chagat sod asuna bana chagat che ngai lu thei mo mong lo kapin pi ka thisan bon helo ta ngai lu thei mo mong lo hitabang in sungjong aumen mo phalo tampi omen he chi na hin tu lai chapang tampi hi e hon he lo wang wa experience ong kanei ma jingin ka hen a hin ka sei do loading a hin
mi tampi au mene igam sungwa apan je tha nei ai le anu tha anu in lung sit bol lo sugen the ama anat asat jong anu tha ko ma sei thei ta lo aboi na sum da pa has nong sei ngam ta lo athisa anu ham alwale anu lui nu ham ngai na hin khu agu a kap jing a phalou changa anun angai lo thelo na jinei do na meng tampi mene pasal tampi in azinu agi thoso sa ya cha te gen thelo tampi mene te pi phalou ji in atu te gen theu tampi men amo nu ham acha pa ham to agi to lo ji in atu te ki san nge again thelo in tu lai chapang tampi hi ain sumi agdung gyal te ho ke het khiel ji le amo ho ke to mo na chapang tu la cha tampi in gen theina na stan ikam sumi atu tan ilung me ben ga gyal ten e hon jang anun abol gen theyam apan abol gen theyam anu tha nun bol gen tha pa tha pan abol gen thei ja ikam sung wa he chapang izat gen theina namu khan express nei kam ga gyal do te abol gen thei ja phalo sa ji nei mi ja mem chuting tal abol gen thei ja gol hang bel bul tang jing kana thong thi thieng vai jul jing kong sop jing anu tha non su gen thei mi tampi izat ne hanem hitabang ho he a ta nei azo na a thi ding ho sa lo wa vo jing hitabang zo me nei tu ai hin sei chang ho tabanga hi mi tampin agin mo hi e tu chung nat pula thil su a jong hi te sipil hin atupa kisan hitia abol hi aina sum hi ta chat net boina hi kha ding ham hi china hi tabang so hi ta mi tampin agia lai nat pul thil so hin egam sung wa society sung din mun jong aphon do ai te pi phalo mo phalo cha phalo he chaw ki ka a he chapang gen theina aki beijing nei adi ta chu te pile mo jong aki ngai lut ngai nei Christian ten bolding a phata chu te pile te pu te mo ki ka het ya pa chu te pi hi oza masa zo hi ti het ngai nei acha pa de ni me chu aman jong adei pi ding amo nu chu angai lut ding amo te ho ka chu si nei na lang nei na abolo hel ding ai amo nu ngai lut na nei ta kanao boy tia ako jing de amo nu to na phata het pi ding in sung chan chen phata hil ji ding a hello a sei them pi ding amo nu in chen do ding ho agial ho pi ding amo nu ko ma cha culture ho a chon dan ho phata hil ding ai mo nu thil pa bor het pi a chuting ta ki pa to jing diu a sei phat jing ding ai mo nu ha san no ho het pi ding peng tha lo hi ji a le pen tha sa ding thagaw mang tha ya le thagaw hu do na pan la ding mo nu taw pi jing hi ta chu kelung tu ta ke ngal ta khom pi ngai chuting ta le movin jong het den chu a chapa a dei le anu apa jong a dei ding ti nei angai do ding ti nei te pi te pu mi mol hi jong le a za bol ding izot na te in sung sei se loading te pi phalowa te pu phalowa amo phat sa lawa e manung sang te thil pi ho ki ti jong ne pen ha bol loading ite pi te pu adam na alai le ani acha phata sim pya anne khom pi te ding ite pi ham ite pu ham te si pu ti loading he no hepa hegang heni adang dang angai na theisana ko si ding ai chateng ta le hi cha chu in sung ki ngai lu na ti ta phung po do ding in sung chu a cham lawa hong nom ding ai ti hi isei do no be he chi ja hin igam sung la inam sung wa tuni kho in nat pul thil su chung changa hin e ho jong ki til kho witen hi tabang in sung a ko na chu hi tabang chapang gen thaina hong su lo ji hi jin mo te pi te pu e ho e ki ngai lu dio chuting ta le nu tha hon jong mi ji aga pang tha hon jong a thing tha ki se le azinu beinunga ama khela mi ji aga pang ho en jong na cha na the san ta pi hi jong le na ngai lu ding hi as a Christian khat hi win kui chom khelo hi mi cha nang cha na ngai lu na akiba ngain akiba momong henge 100% na chu icha to mi cha chu khat 100% ingal na chu ki bang pon hi jong le essence pa hi aphala ma man ngai lu na ki ti to hin ki kan khom jing ngai chuting ta le hi cha ko na he chapang gen the na yong hung chip tom ding ai hi cha tu ni e holim na wa hin i sei khel om jong la ki ngai da menten nat pul chung changa chapang pa ki su gen the na ki bol gen the na ala wala athil tu ho hi
ain sung condition ang itabang hindi hamti ilumina agyal dong like gel do thei khop se ai jen e hon society sung din mun takit a ise hin te se hima pathem ni kingai dam ten ngai jo si pathe ni pathe na bo taw han